Kakong sahila potam, kebatrai kum kanong syet jengbam, restoran, hasil het, keberi ke sor ha Bangladesh, kebajengai kumba arkentai syadoki ladayat tagakali. Kalayatho ba kidon kisamla kasi na Meghalaya, kiwan puli doktor hasil het, kilaha banlit sa syayeng jung kiperlog, hadin ba kinhun samla puli na Bangladesh, kilapha milot kibaro kibasa hostel sa Bangladesh. Kalayatho, baka nekajing iki ito sedang jur bahana du menen kasengi, kanyo tarik mentau benai berkapeteng hadu kasengi balang, tak bakhang ya kasurok kiyew kihat bat kiskul ro. Kalayatho ro ba hasil het, kalakan ja namar nekajing iki jong ki samla pule kalong, bendawana kasukar Bangladesh, bahkan penduk no ya kajing bahak kam bentung kam tang ya ki khun ksiu, jong ki syupai ki biak khun ya kasurkar Pakistan hosnam kaknai sepatnya puai, Banyulat namar kisamla pule kibalanang lostat kim yo kamshu. Kakong sahila kalayathu ba kaju yakendu ya kikasi kibana Meghalaya kiban pule sasalhet haba kiwan bam restoran. Bakatrei namar kasuthu tang dagaktian haba kiyakren perlok. Kitbok ba kisamla pule kibadai na Meghalaya kiba pule hasalhet badhaka kinyo le paisuk. Sya Meghalaya namar kamtip hadu kan no kan deke jengki kandang beteng. Haba penting kenapat saya kene. Layo penikran lang ba kapun ya uba Andrew Salamar. Basa mentah Bangladesh ulihat hu ba kejeki Bangladesh. Kakta ya barok namar men hakasmi. Kakat pertarik naik tung arjar rusau kilapak hanglut iya. Barok kisurok kiyo kihat marka jingdawa na kasurkar Bangladesh. Bahkan penduk no menai baha ya kiksiu yung ki bayakon ya katama haus na kene spa nyopwe. Ulihat hu ba kejeng ki kwa bakane kak baha akan kutno tang hakikun jong kispai hani kamde ban beteng hakiksiu namarkan penduk kam ya kisamla ki bladep kejeng pule susu ula pentip bakine kisamla pule kibeki kilapha milut ya barok kibasa haki hostel berkene kala penlong kisamla kasi kibasa Bangladesh ken hab ban lit paino Henry habakali halor kisamla pule na Meghalaya kibapule doktor hab Dhaka ba Andrew ulpan pawo dan TPA ya kisamla ki ba pule nabar kari dia